skin care itajyanye na skin type gutuma uruhu rwawe rwangirika. Reka turebe uburyo routine ya oil skin na dry skin bitandukanye. Oil na dry skin bagira ibibazo bigiye bitandukanye. Oil agira ikibazo cy'uko uruhu rwe rukora amavuta menshi, mu gihe dry skin we ikibazo agira nuko uruhu rwe rukora amavuta makeya kandi akagira n'amazi makeya mu ruhu. Reka mukanya tuze tubivuge birambu. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Oil skin ikibazo bakunda kugira na amavuta menshi ku ruhu, mu gihe dry skin yo ikibazo bagira ni amazi makeya hamwe n'amavuta akaba makeya. Noneho ibyo bigatera iki rero? Kuri oil skin kuba ko amavuta ari menshi akunda kugira clogged pores. Pores ziwe zikagenda zikaziba bikaba byamuviramo kurwara ibiheri. Mu gihe uwa dry skin kuba ko uruhu rwuma cyane bishobora kumutera kuzana barrier, uruhu rwo hejuru kwangirika, rukuma cyane, irritation akiyongera. Ni rumwe mu ruhu rukunda gusaza vuba. Gukoresha product zimwe kuri oil skin na dry skin ni ukwirengagiza biology y'izo skin type uko ari ebyiri. Niyo mpamvu izi skin type ugomba kwitonda ntukoreshe ibitajyanye n'uruhu rwawe, kubera ko uko ubikoresha ni nako wangiza uruhu. Cleanser rero ya oil skin, aba ba oil skin bakoresha foaming cleanser. Bakoresha cleanser ituma amavuta ku ruhu ariko itarwumishije. Aba ba dry skin bakoresha isabune itareta cyane ku buryo idasukura uruhu n'inarwumira. Cleanser yoroheje. Nubireba neza urabona ko tugira cleanser ya oil skin tukagira na cleanser ya dry skin, ziba zitandukanye. Iyo ukoresheje cleanser itari yawe kuri oil skin ushobora kugira congestion, zawe zikazamo imyanda myinshi. No kuri dry skin iyo ukoresheje cleanser itari yawe ushobora gutuma uruhu rwuma cyane. Urumva ko ugomba kubitandukanya. No kuri moisturizer zabo, iya oil skin igomba kuba ari oil free kenshi kugira ngo utwengero tutaza kujyamo imyanda tukaziba, mu gihe iya dry skin nayo igomba kuba irimo ama oil amufasha gutuma uruhu rwe ruhehera, byibura ukabona ko uruhu rwatangiye kuzana amazi, kandi n'uruhu abagomba gukora ibishoboka byose barrier yiwe ntiyangirike. Niwumva iriya mvugo bavuga ngo oil skin ntabwo ngo bakeneye moisturizer, ni ukubeshya, kuko iyo udakoresheje moisturizer uruhu rukuma, ruhita rukora amavuta menshi bikazakuviramo no kurwara ibiheri. So skin type iyo ariyo yose ikenera moisturizer. Kuma actives, active ingredient oil skin akenera ni nka niacinamide imufasha kugabanya amavuta, kuyaringaniza. Agakenera salicylic acid imufasha gukura imyanda muri pores. Agakenera za benzoyl peroxide zimufasha kwica amabacteria ashobora kumutera ibiheri. Mu gihe umuntu ufite dry skin akenera retinol kugira ngo yirinde kuzana ibimenyetso byo gusaza vuba ku ruhu. Agakenera utuacid tumufasha gusapotinga uruhu rwo hejuru, urugero nka hyaluronic acid arayikenera kugira ngo imufashe kongera amazi mu ruhu. Ku kijyanye na sunscreen, skin type zose zikenera sunscreen kugira ngo bimufashe kurwanya amabara ku ruhu, bimufashe kugabanya premature aging kuba uruhu rwari rwasaza imburagihe, bigufashe no kwirinda kanseri y'uruhu. Iyo udakoresha sunscreen niho uzasanga uruhu rwawe rusaza vuba. Exfoliation, izi skin type zombi kuri oil skin bakunda kumisha uruhu cyane, naho kuri dry skin bo bakunda kwirengagiza exfoliation kubera ko wenda hari ukuntu gituma bumva uruhu rwumye cyane. So ayo aba ari amakosa. Exfoliation urayikeneye kabiri mu cyumweru. Kuri oil skin ikintu ugomba kumenya nuko over exfoliation ituma hakorwa amavuta menshi, kandi iyo amavuta yakozwe ari menshi egari kurwara ibiheri. Dry skin iyo udakoze exfoliation uruhu rwawe rugira ama dead skin cells ku ruhu, uruhu rukagaragara nkaho rufite umwera, rusa umweru. Ibyo bikazakuviramo kuba uruhu rwawe ruba rusa nabi. Udakora
exfoliation, uruhu kwisana nabyo bifata igihe kinini, so exfoliation ni ngombwa cyane. Ikindi ugomba kumenya nuko skin type zihindagurika. Zishobora guhinduka kubera ibihe turimo by'ubushyuhe, by'ubukonje. Iyo skin type yawe yahindutse, na skin care routine yawe ibigomba guhinduka ikajyana n'icyo gihe ugezemo cyangwa n'icyo gihugu wagezemo. Usoza, ikintu ugomba kumenya nuko skin care routine yakoreye uriya ishobora kutagukorera. Ita kuri skin type yawe, umenye ni iki skin type yawe ikeneye, ni ibihe bibazo uruhu rwawe rufite, utangire ubitreating. Naho kugendana n'izi trends mubona ku ma social media rwose nta kintu uzakumarira. Banza umenye skin type yawe. Byaba bibabaje cyane kuba turi muri 2026 umuntu atari yamenya skin type yiwe. So hari ama video menshi abivugaho, ndanagushiriramo imwe ushobora kuyireba ikakwigisha kumenya skin type yawe, ibintu ikenera, ukuntu wayitaho, ibintu byo kwirinda, byose biri muri iyo video. Kora subscribe niba utari wayikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bikucika. Aho kugira ngo ugendane na trends, ibyiza wakwiga kwita ku ruhu rwawe uko bikwiye. Mwakoze cyane.